Fireman. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, anya nga kita aramida, kagawad. Pit-pit-pitak amin na gito'y awan karga na akarton, kapitan. Ay, nagadungay na ito. Wan. Nagkargaan na gito'y iti purchase ko, iti binulan. Ay, pangusaram aya ka na kita. Ay kat ilakok taisupay ama inayon iti koleksyon kaw. Ay, manu ayati may sa tayo gumatangak iti pagkarga akti badaw. Depende, no anya ti kayat mo. No tay dakdakal, no tay basbaset, kapitan. Uray di kadakila na, tapno ado ti launan na. Maray, umayak man dumawat iti karton mo no adda. Anya, ay namarituyang. Saan ko nga ipadpadawat dagiti karton? May salaang matidawat. Uray pay, lako itanti karton tapna maum. Ilakom dagiti nagkartunam iti tagilakaw. Gawin Uray kumamag no awan surat na. Nay, amin mangarod ka na suratan itinagan mo Kuanang Store, Barangay Kabildatan. Kunada. Urayan tasurat laang matdayta. Anya? No di mo kayat saan laang. Take it or leave it. Inteng, naganmat ni Marikwan ang tinakasurat iti dayta a karton. Ay, ginatang ko nga roday taken ko na. Ay unay kamatan, Inteng. Uray nakasurat tinagan na dita? Gatangam? Ano ko ma? Karton laang mati ginatang ko. Saan atinagan na? Iso asaan aparikot day ta? Naglakaan? Inteng? No kayat mo maikat tinagan na dita? Mga laka iti pintelpin, di gusugusan. Anya? Ayan na nga, iti dinawat mo a karton. Tapag kartunan ta iti bagas ti aba. Awan, saanan ngagpadawat ita ni Marikwanang. Anya nga nga ti pangikartunan tan kadag iti nakalit a bagas ti gabay. Ay kabay amon inak dumawat iti sa balay. Ay, bayamon to yan. At kwarta di tayo. Agsubli ka, tagumatan ka. Anya? Kasapulan tayo ti karton. Saan mo't siguro anangin ti may isa karton? Ay kauwanan Anya ngay nga raw. Awan mabalay mo. Kas madlaw kaw, kat nabit amalako dagiti karton na lako yaw nanakwanang. Aywan ko araw, adamot na kita kasapulan iti karton. Pagkargahan da siguro iti bado kas kini Uncle Inteng. Saan lang aday ta? Iso nga alwadam dagiti purchase ko, wan? Ha? No agdiskarga ka iti tricycle mo, kita ta di mapisang dagiti karton. Ay kay, wala. No problem. Wan, tapno nalaka amalako dagiti karton. Gumatak mamait. Napila pangikartuna kiti abastaw. Ay katuan agpili ka laang dita iti kayat mo. Anya ngay mo dagita kasla nakakarton nga inlugan mo. Ha? Ay, diyak amuang kay. Anya? Di mo amo? Alangan mo't ang lukat akitain ti kargana. Kasi no nga ti tao apang tidam iti dayta. Impawit dalang kanyak. Kat ko na jay lalaki itay. Basta ibatik tulat na ni jay waiting shade. Taddan to may mangala. Ay kasta. Unang kail. Kinapudno na. Si Gudain nga dagi pawpaw it kanyak iti kakastawi. Ay ala, paandaram nga rodan ti tricycle mo ta gawin tan iti kabildatan. Unang kail. Datan iti batog ti waiting si Dangkail, mabit lang tagi diskarga iti kinartaon. Ay, ada may sa alalaki iti saan unay nga adayo umay mo tayo. Anday ta, naidiskarga akong dagiti talo akartaon, mapantanang kay. Ay saan pa'y? Ay, urayan ta ti lalaki ang makaasidag di tayo. Apay ngayang kail? Iso ti mga la iti karton. Amunta, no anya ti karga na. Ha?
No ko na masigudahin nga gipawpawit daken ka. Masapol nga amunta no anya tilinaon dagiti kinarton nga ipawpawit daken ka. Anya? Anya tinagan maw. Kasla ita kala ang makita ditoy Manolito tinagan ko, Kapitan. Mabalain, maamuan no anya ti nakakabil iti karton. Tinapay ti linaon dagita, Kapitan. Papay deliver da ka dagiti store. Kasta. Ay ada nga ron inalayo a permit yung agila ko ditoy. One, adda, Kapitan. Nasayat no kasta. Sige pengarod, Kapitan. Tani, agdadarasak iti papanak. Panawan kayo, pay. Na. Nagdardaras mo ten api manaw. Tapno amom, inteng. Nagaduitan ti umay diti barangay tayo. Kastaya. Sa bali pa'y dagiti addalugan na nga agisursur-sur ka dagiti lako da. Oh, anyat lako da. Ay kat nagduduma prutas dagiti dadduma. Tinapay kas kada lamoys. Tinapay ko nam. Ngam adamot agi pawpaw itila ko na tinapay. Dagita siguro di awan matlugan nga aramaten da. Ay, nasaya at matkit di Tapno isupay apag kwartaan ni kwaraw. Adapay lakom at tinapay manulitaw. Ay, awanen, madam. Nayunam nga min ati lakom. Intun tao. Intun makagatak iti bukod ko alugan, madam. Sa bagay mo't kit di Gumatak man pa iti imti karton mo. No, adapay lakom madam. Ay adupay tilakok di ta karton. Sige, gumatak iti adaw. Kasapulan mi iti adu a karton. Dakes ada magbadaong. Adda kanumot tiniliw dagiti pulis amay sa adrag pusher. Ha? Adda nakaibaga. Nga umay kano dito'y lugar tayo tinatiliw da a pusher. Anya? Asino magkataday tangay? Ay madanaganak nga raw. Amangan mo't no am-ammu tayaw. Awan mo tiyamo ka drag pusher dito yung lugar tayo. Ay, inaktuman ijay ayan ni Marie Kwanang. Mapamudamagay. Ay katwan interesado ak amang amaw. No asinaw, tinatiliw da. No umay ka makichismes. Ay, saanon, awan panawon ko, maray. Anya, Kunaklakit, dinugumatang ka itilakok, saan mo't gayam? na awan ti bibiyang mao no asino tinatiliw dagiti pulays. Ay awan bibiyang mo iti day taban agmarituyang. Na awan pa'y magkanas nga umay makisarita kan ka. Awan bibiyang ko no asino man day taan natiliw da tapno amom. Mala, panawan ka man langang, just kakitday. Awan pa'y ganas, wa. Asino tinatiliw, inteng? Ay, ni Manulitaw. Di kanayon nga gipawpaw iti nakakarton at tinapay. Anya? Jak pagarupin na may sagayam a drug pusher da jay. Ay por Diyos. Ay, naimbag man ta natiliw da. Anda nga min concerned citizen ang nag-text ka dagiti pulis. Aya, Hindi na pandagiti pulis. Anda nga agpasusabuan na inayon iti may sa akarton ti tinapay. Pa-deliver na kuma. anya? Ay, sige. Bye. Sige. Thank you, sir. Asino timawag ka da kayo, Angkal? Ay, bad news, Kwarog. Ha? Karaman mo ni kagawad ko nang. Ngaan niya, Angkal? Maimbestigaran iti pulis. Anya? Masapol ang maamuan ni kagawad ko nang daytoy. Sige, kuyugin kayo, Angkal. Mapantay tayo ni kagawad ko nang. Anya kumangay ti pakay na igak kan ni Manolito, kapitan. Ay, di mo ko na anta dakil ti pakainaigam iti pan nakatiliw na. Anya? Tapdo amam, karaman ka ama imbestigaran. Gapuday ta nakasurat tinagan mo iti karton, nakaikargaan ti Siabaw. Iso nga umay ka, agpalawag ka iti presinto.
Ay tulungan na kadi kapitan. Amuyo mad, naglako aklaang mo't iti empty karton. Awan, amumi dayta. Ay, tulungan na ka mangibaga. Nga awan amok maipapaniti siya ba, kapitan? Ay di kagda nagtaamumi. Ngay di ka laang matirsi ng agigyan. Ay, awan. Agyaman na, kapitan. Amumi met ngaglaklako ka iti imti karton nga danagan mo ang nakasurat. Na yan day jay amanuli ito. Sa baligayam tinangusaran na iti karton a ginatang na kanyak. Wala, huston mari. Di kagdanag. Sino mo tisan nga agdanag iti kastoy ngay, kapitan? Ay na. Makakatawa akman ba daw? Anya ko mati nakakatkatawa. Ni Marikwa nang kuna na nga awan bibiyang na itipan nakatiliw ni Manolita. Tagayam, iso ti may sa apaimbestigaranda. Kahit gaputa kasta, agkatawa ka butay. Masuruna lang amin kang kuana kag. Lipata mo, no nyaman ti saksakit ang tinakamuking kwa na. Anya, Ikalamaasyan mo kinimari kwa nang. Kahit kasdya lang aruday. ay wala niya. Ay, jaklakit di kaya ti maibalot, kwarog. Ayun, Kuna namin nga ibalod da kayaw. Ay, kasano ko mga amoyo asanak nga maibalot. Damagan da lang mo't siguraw. No apay nakasurat tinagan nyo iti karton. Ay, tilawlawan ko na naglako iti karton ka ni Manolitaw. Awan dakas na dayta. Tilang salud-saud. Kat adda nga minagan nyo ang nakasurat. Ay, hanyamot tanti kastoy. Di kagdanag. Adda niyang kalintay. Iso ti kadwayo ang mapa ni Jay Presintaw. Ay, hagyaman ak. Agkalma kayo kadilaang, nanay. Kasanungay tinapanan yaw. Kumusta ni Marikwanang? Ay awanan ti pagdanagan. Tayo namin ni Manolitaw aginatang na laang ni kagawad kwa ng ti karton ang nagkargaan na iti sabaw. Ay, kunaklakit din doan yan ti mapasamak ka ni Marikwanang. Konsensya naman no di na ibagatag paisaw. Ay, nasaya at mait, tanatiliwan day jay amanulitaw. Idi pailada mo ang makita kat nagdwa-dwa akon. Anya? Italang amin na makitak day jay dito'y kabildatan. Masapul nga rod akanayon nga agaliptak kayo. Ladingitak tinapasamak kan ka Marikwanang. Ay, nadidigra akon maray. Anya, Manipo dita, jakon agila ko iti empty karton, ipadawat ko langan. Iso ano ka sa polam ti karton, adda dito, saan ko nga ilakaw? Kaputa, adda nakasurat anagan kaw. kasta ka day. Ay katagyaman na ka Marikwanang. Ay, ala kitaan niyo saan akalukwan ti pangusaran yaw? Si kakit di mo. Apay anyaya ti pagkitkitaam kanya, pusar. Ay, sana kasta marituyang. Kaya't ko laang matiag sigurado. Ha? Ay kumusta Marikwanang? Mayat matlaang tiritnam. Wan, kapitan. Kat agyaman ak ta tinulungan da ka nagpalawag. Awan niya man day jay. Talaga mat nga awan amom iti napasamak. Narigat gayam ti kasjay no maminsan, kapitan. Ay una, apay nalaka. Ay, talaga nadidigra ako. Sungagan anad kayon taon. Tadadagiti tattao akas tati aramida. Ay, wan nga road, kapitan. Kino mabalain. Liklikam ti agila ko iti karton nga da nakasurat anagan mo. Ikatan yun nga umunat ti surat na. Sakbay nga ilakaw. Tapno may mayat. Saan kantaon? Mairubaw. Wan, kapitan. Ay nanakwanang. Dandani kayo lakit din na ipasubo. Gapo itilako yung empty karton. Ala, may sa palagip daytan kada kayo kabaranggayan mida. Tapno inton maminsan, awan kas iti agan anad kayo. Ala sigay.
Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di nakmanlapdan at tumulong dito barangay, tuyang. Kita man ti panawan ba daw nagpudaw, mapangkaki din tumulong-tulong kada kapitan. Man ano kumaya, no napudat. Ay ngumisit ka manin kakaiso na apim mo daw kabasay. Mapanak tumulong aglinay dito barangay. Uraan niya pa'y tararamay na mapananglapay kanyak, mapanak lata. Mala, makamuka. Apay, sa dino, ti papanam, kabadong, nakakalugong kamot. Mapanak tumulong aglinay, maray. Saan ka day? Nga iso ti inwaragawag ni pare Inteng, hindi na minsan. Ada aya inwaragawag na? Kuna nang agtitinulong tayong aglinis dito barangay kabildatan. Ay, ada gayam inwaragawag na akasta. Ay, ejak nang nga. Ay, unay kamutin, maray. Si Kapay ang number 1 akagawa, dito sana nakangag. Nangag asiguro na ito'y makinkannawan alapayag kaw. Ngamrimwar dito'y akin kanigid alapayag kaw, kabadaw. Happy birthday, Tata Badong. Ay, saan ko birthday ko araw. Iso asar ding anak man nakabkablaawan. Ah, kunak no birthday. Ta, agpainom ka kuma. Anya, agpainumak. Kit nabarbartag ka lang aruday. Saan ba yung unay? Saan na kasi ngayon ko araw, tamapanak na balay dyan na singad akong paray. Ha? Iti balay ni uncle ko ngayon, Teng. Kito na. Mapan ka, numasangputam ni uncle ka. Apay, awan dita balay daya. Ingka karot kitain. Tamapanak man nagkita iti ag-birthday. Imbag lang at gumatang iti arak. Ay na pare, pasensyakan Awan ni Inteng ita dito'y balay. Ay, wan. Talaga nga awan. Tada di barangay hall. Napan naki-birthday ni Inteng. Naki-birthday. Kunak man no aglinis kami dito barangay. Adda aya imbaga na akasta pare. Adda maray. Kinuinwaragawag na nga raw. Ay, nalipatan na siguro. Tanapan mo't naki-birthday. Sapay adu ti paki-birthdan na ita. Manujay kunana. Talon samot a birthday ti atindaran na ita. Ay, agasam da. Oh, anya ngay, kung nagtumot kun ka, awan ni Kapitan. Kastamot nga adda na panan, dagiti kakagawad na. Dagiti matanod na, puro da na barte. Ay, wunyarat. Nalalistukan to pa'y ngamin ngam dagiti opisyalis. Kaya't kung arod mo ti tumulaw. Ay so, saan kan nga ginlalaing? Nagagagat kan to pa'y ngamin ngam ni Kapitan. Ay, napanala ko man nagpangkagay. Nasaysaya at pa'y ado kuman tinaimulam anateng. Marikwanag, sino da ito nakadumog dito'y lamisaan dito'y tersenam? Di kwarog da ita. Nabarbartag, iso naturog ditan. Ay, unay matan. Amin da tanod, maray. Nabartag da. Kat ni Inteng, napanmat nakibirthday. Mapanak mat kumaa. Taoray dagiti padak akagawat kat napandamot nakibirthday. Ngam aglako akmat ngamin dito'y tersinak. Kat no imay ni pari badong ijabalay. Adda gayam plano yung opisyal ng aglinis dito'y barangay. Plano da Sa nakakaraman dita.
Ne, apay ngay asaan ka akaraman, Mare? Kat kagawad ka mat. Ay, da kapitan laang tinang plano iti dayta. Sa anak akaraman, ken may sa, jak masango tanay aglaklako ak dito tersina. Hay, una yan tibusog ko anak ki-birthday. Ay, dandanin Jack makawuk. Ay, impaturay mo manen anab-nabsog ka iti kastaunay. Ay, birthday ko naman. Ay, no panganan, nagalisto ka. Ngam no responsibilidad mo dito barangay, di mo mataramidan. Naa, responsibilidad asasawon. Inwaragawag mo gayam nga aglinis kayo dito barangay. Ang sa dino tinapanam. Napan kamot gayam na ki-birthday. Ay, oo nga. Ay, ita ko madi pa naglinis, may. Ay, kasinot nang ipalagip ka? Ni pari badong. Imay pay nga rod dito balay. Ay, imbagap ko maapospon. Tanapan ka na ki-birthday? Ay, di ka lang mabain. Ituloy ito, intun, awan ti ag-birthday. Maray, kaya't mo ang mapantamot maki-birthday. Sa dinaw tayan tag-birthday, Maray. Adda ag-birthday di tabagatan. Adamot di talaod kendaya. Naa, amin samot asulin ti barangay ket adda ag-birthday. Isong nga rod ang mapanta. Ay na, mapan kami laangan agmulakin ni badung ko ijay bangkag may Maray. Sayang ti oras. Da kayo kit dimot, puro kayo bangkag, puro kayo trabaho. Saan mi gaya makayat asayangan ti oras ken panawon may? Sa bagay imbitado ngamin amin nga o-opisyal kadagiti birthday, Maray, ng runa ni Kapitan. Kasano nga je barangay haul numapan kayo amin makibirthday. Mangrikap pay laeng Kastoy tersinak, mangrikap pay laeng. Mapan ka manen maki-birthday. Apay, di ka lang maumuma. Ay, pakauma ko mga ket nagadu amakmakan. Manon nga aldaw, a birthday tinapnapanan nyo nga o-opisyal. Aha, Kasanon, dahito barangay tayaw. don't worry ka di. Sana mapukaw na ito'y barangay kabildatan. Angam da kayo nga o-opisyal, mabalin kayo amapukaw, nubaybayan nyo dahito'y barangay. Ay, tilan tumot ngamin pampanunutem. Saan kami ang mapukaw? Mapanakid di maki-birthday. Umay kakid di no di mo kaya di isuputan ka iti pansit. Manon nga daw ang nakarikap dahil barangay hall, tuya. Binilang ko, nasuruken ang makalawas. Nakaadutan iti naimulay di bangkag. Ang awan sapay mo tinagapuanan na iti barangay official tayo. Anya ngay kumati magapuanan da, ket kanayon da mengawan, mapmapandalaeng met makibirthday. Kinapod no na, manon alawas adya nakikita iti ultimo lipuspos ni parenteng. Kasano, kanayon met amapan makibirthday. Uray ni Marikwanang, naawis meten amapan makibirthday. Awanay, ginwaragawag na iti ni parenteng nga panaglinis iti barangay. Ay nalipatan nan aday ta. Turay dagiti tanod na, simado damitay. Jakon kaya ti agpasada. Jakmatin kaya ti agrunda, anday. Nay, kasanon dahito'y barangay tayo no kasta. Bayan mo na. Si madutak matain. Ay na saan mo atultuladan ni uncle mo, kwarog. Sino ay kumatituladay? Kat isumat ti kapitan. Ay, awan pagbanagan, tinasadot a tao. Imbagam ko madayta ni Uncle Kao. Bye-bye amon. Ta saan na nga amo ti mabagbagaan di uncle mo. Uray dagiti daddo makakagawad. Kanayon kuy da makita ka dagiti birthday kas kada kasaran dito'y barangay. Padamot la ida ni Uncle Kao. Nga isulangin ti pagalistuan da nga ramiday. Nagmayat gayam ti maki-birthday, Kapitan. Nagadaw ti empatik out da kanyak. Kunak tumit ka. Adan tupay ka di sa bali a birthday a papanantayaw, Kapitan. Adu
Napuno di lista ak itinagan dagiti ag birthday kan ag kakasar. Ay, nakaayayat man no kasta, kapitan. Naragsak tayo amin nga opisyal. Kanayon tayo nga imbita daw. Ay, kuun VIP tayo pay. Iso nga isulangan ti ramiden tayo nga opisyal. Eh? Ti umatindar ka dagiti birthday kan kasaran. Ay, kuun Ado, mati agayap. Ay sus badong, nagsamuken daytoy barangay tayaw. Jak pay kit din makita day tabalay da kapitan kan maribanang. Uray di barangay hall, karurutay. Oray daytoy kalsada, nagngangaton tiruot na. Why? Dimpay ki di makita niya masabat ma. Manumot na namang lukat ni Marikwan ang ijay tersena na. Ay kadagbutan na, dagitila ko na. Kasanaw, inaldaw damot kanong amin amapan makibert-birthday kan makikaskasar. Saan laday ta? Inaldaw da pa mapan makibunbunyag, makilamlamay. Na, no kasta, oray dagiti tanaw, isumo lang tar aramiden da. Kito na. Dagita pa'y matapas pasuro ni parenteng tikunan. Ay na, imbag kada kayo kan ni pari badong tanapan kayon sa manen naglako itinatag. Ayun amaray, kagap-gapu milang ijay ilay. Ay, no kasta. Ado manen ti kwartayo. Ay katuan amaray. Nagagat kayo ngamen, marituyang. Ay madamag kuman maray. Adda ka di pa'y dagiti o opisyal tayaw. Adda pa'y mat maray. Mabalin ayamot amapukaw da. Nga main, saan mimot ida na makikita? Ay, kasanumot ngamen. Kanayon da iti kasaran. Bertjan kan bunyagan. Ay na. Inaldaw la ka dain nga dat atindaran da apakipalanitan. Ay, wan mare. Kanayon mo't ngamen nga imbitaran da ida. Ne. Di na madung parit ako araw. Naglawa na ito yung kalsada pag na. Ay, pasensya kan tata ba daw? Saan ka kami na makita? Lisyan ka. Ang sumabat ka lang sabay. Nakainumak kami na naggapo dita Bert dyan, ti may sa tanod ka. Kasano nga makapagronda kayo. No kanayon kayo umot na nabartag. Da kami lang nga tanon, ti kanayon na mabartak. Uray dagiti kagawad ni Uncle Kao. Kanayon damat lang nga mabartak. Na yun ti kasta nga ramid siya. Uray to pa ni Uncle Kao. Nabarbartak mate. Kaslay panakil mo pa ya. Saan mo tata ba daw? Nga miso nga minti uso itan. Makiuso kamat nga mina. Yala kaya dahi ta makiuso-usaw. Uray awawan mo ta. Mapanalag pang kagin Arak mapay. Ikanda iti arak. Adda ka dito'y balay, inteng. Nalpasen ti kasar nga inatindaram. Nagunak no madama balay. Awan arak dito'y balay. Sana balay. Tayo doon bigat. Ada kasar nga tindarak. Anya no bigat? Sabadon sa. Anya Sabado. Lunes inton bigat. Lunes pala. No kasta. Awan kasar inton bigat. Bunyag ti atin darak. Lunes inteng. Saan ka di arumbang asumrek ka ija barangay hall? Awan ti makan iti barangay hall. Ija bunyagan na. It ulyukin. Tapno ammom. Adon ti mas daaw. No apay akas laawanan dagiti opisyal dito barangay tayo. Busy kami nga rod. Busy makipangpangan. Inikwaro nga ta. Nakaawid nga tan. Ay, may samot day dya ka anakam. Tumultuladen kan ka. Ini nga ta marikwanang. Nagkikita kami di kasaran ni tay. Naglingag basi. Number 1, akagawan, iso analengag balse. Uray gayam ni Marikwanang kat naawis yumatan.
Nagling nga agsala. Ay, umayak kumagumatang dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang ngam nakarikap met gayam. Ket no napanda ka no, ijay kasaran. Amin da gayaman. Ket wan. Ay, nagadayon nga iti paggatangan ta nakarikap met to'y tersina ni Kumari Takwanang. Ay ket anusan tan ati magna aging ga ijay junction. Ay, nagrigat no adayo ti paggatangan. Ay, talaga anarigat, Mare. Ang awan mo't pagasukar iti kape. No saan ta nga anusan amapan ijay. Umay ka man partneran, Kapitan. Sige. Partneran na. Naglaing kamot gayam nga agsala, Kapitan. Ay, oras ka. Naglay ka matang. Kapitan! Kapitan! Nay, unay ka matan. Agsalsala kami. Disturbo ka. Kuha, Kapitan. Isardeng nyo pa'y tagsala. Kano ka may mayatan ti panagwidawid ko pagsardengan na. Sinarek na ngamin ti barangay hall. Ay, sus! Anya! Oho, agsasala tayo kiti. Ay, Kapitan, nasken adenggam ti ibagbaga day tatanod. Adaya ibagbaga na. Ulitam nga ibaga, tanod. Kuna, Kapitan. Sinarek na kita tatakaw ti barangay hall. Ay, sus! Ha! Asinot ng sarak. Anya nga iti nalada. Intayon, Kapitan. Ayaban tayo dagiti daduma at tanod. Kasano ba kat saan pa analpas ti panangan? Sayang di urayak ama ang anger ako kontinuang. Ay, awanan ti computer dito barangay hall. Tinakaw dan. Ay, at dagayam agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, aduda ka nun, Kapitan. Ta saan tayo mo't ngamin ang makitkita. Saan da tayo nga ron na makitkita isong agtakaw dan? Immadudan. Taore dagiti artek. Immaduda mutten. Ha? Apay, nagbiit ba't nga madudan? Adon dagiti mapaspasamak dito barangay, Kapitan. Asaan tayo nga amaw. Kagura da tayo pa yun dagiti kabarangayan tayaw. Jesus. Ha? Ay, ninsamat paribadong tinakatakder di taigid. Iwan. Jesus, agkuskusilap kat. Ouch! Anay ko, makatudok ti kusilap na. Uwin garod Kayat asawon day ta, Kapitan. Nga iti sumaruno, saya atin tayon ti trabaho tayo kas opisyal. Anya tinaramid mo di ta barangay hall. Ket ammom lang aruden akanayon anak karikaw. Napan ko kinusilapan dagiti opisyal. Nang nangro na dadya kumpare ka, Kapitan. Anya, kinusilapam amin ida. Una, nagsawsawak ijay Inongtak ida. Kahit anya nga'y timbagada. Ikan tayo kano ida ti may sapay agundaway. Anya nga'y matimbagam. Katwa na, kunak, bantayan tayo ida. Dayta, tinasken nga ramiden tayo. Sana mabali na baybayan da dayto barangay tayo akabildatan. Ay katuan Kasta tatabadong. Agbantay kayo di ta barangay yo. Palagi pa nyo dagiti opisyales nyo. Iti kanito ngagliway na. Ala sige. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, ikasapulan tayo balasang ititagtagainap mo kunap. Winang kail, kanayon ko ngamin amay tagtagainap da dya balasang. Ah, Nakadalit ka naw, kat kasapulan na titulong ka. ay anya ko mga iti may tulong mo no bilang.
Iso nga ron ngayon nakasapulan, Uncle. Tapno mamuak nun niya ti may tulong ko kenkwana. Sino nga dayta abalasang? Ay, Basta napinta sa balasang, Uncle. na. Nakakawas iti nalabaga. Oh, ay, taga dito'y kadi kabildatan. Tsaka mo, Uncle. Ngumada pagilasinak iti balay na. Ha? Ay, at nga dayta. Adda po ti papaya iti parangan na. Yay. Naluom ti bunga ti papaya. Aha, pagsapsapulam dita. Amangan metno sa bali a lugar. Iso nga ron ngayon naksapulan, Uncle. Tagtaga inip unli dayta. Ngam ipay-pay sumatayin. Agbabanog ka. Namin ano nga ron na itagtagainap kao. Iso nga amangan nupod now. Kat, wala. Sapulam no, masapulam. Ay, no masapulam nga. Ikalay sa dagos. Unang Uncle. Oh, Nagpintas na niya balasang. kit barang masapulam Ket asawa emun adagos. No, balasang paya. Balasang payang, Uncle. Nagmaymay sa itibiyag. Awan tumulong kenkwana itatamasagay. Iso ang nagpakita kanya kiti tagtagainap kao. Nga kaslamat ten istorya ije sarsaritan ni Lola Angela dayta inteng. Agasem, balasang titagtagainop ni Kwarog. Kit adya nga ti ambam. Amangan mo inupod no. Ada mo dagiti kakasta. Tagtagainip, gimpod now. Nagpatagtagainop ka ni Kwarog a balasang. Adamot ayati kasta. Ay awanan, naulawsan ni Kwarog. Naulaw asa sa Asino kumaday ta abalasang nga agpatagtagainop ka ni Kwarog. Apay anipay Kwarog no bilang. Isu nga ron asa pulen na. Amo na no apay ang nagpatagtagainap. Kahit sa dino nga ron ti pangsapulan na iti dayta abalasang, imbaga ka di ti balasang ti address na. Saan? Kasano na nga ron amasarakan ngay? No di kat aguuyong mat ni Kwarog. Anyat ambumay. Nupod no kidimit. Urayan ta, te sumaruno ang mapasamak banang. Abangan ang susunod na kabanata. Ay na, inteng, awan tuloy na dayta. Kasi, panaginip lang yan. At tuyan ti ginatang mo, Kwarog. Tinapay kan soft drink. Kung kagawad, balunan mi kinijipaut. Inakdagasan iji balayta. Taing ka magsapul iti napinta sa balasang iji adayaw. Nagado ang nagpipinta sa babalasang iti kabildatan. Ngam apay amapan kayo pay laang agsapul iti adayaw. Awan dito iji sapsapulin mi balasang kagawad. Aday iti adayaw. Asino ngay day ta balasang? Basta napintas kagawad. Mala, inakaon, tadagasak pa ni jipaut. Asawaam ka di day tamapan mo sa rakaw. Un kagawad. Ingka nga rudan, bareng makaasawa ka mutan, Kwarog. Tadi ka ketumulad kanyak abak-bakutan ngam awan pay asawa. Asino ngay nga tadya ko na ni Kwarog abalasang asapulan da ka ni Jipaut maribanang. Ay, balasang ka no, ijay tagtagainop na. Anya? Ay! Na. Balasang iti tagtagainop na. Balasang iti tagtagainop na. Ay! Ay, wen, Mare. Na itagtagainop na kano, nga agpatpatulong kan kwa na abalasang. Ngamen, masakit kano. Ay, una yun ni Kwarog. Tagtagainop lang, tutupanan. Kat anya nga iti amu tayaw, nga mga nupod now. Di kad nasayaat ko tapno makasawa mo tan. Ay na marikwanang, tagtagainop la dayta. Anya nga iti amom nupod now. Kas itinakunan ni Inteng. Abangan ang susunod na kabanata. Ay, nakaw,
Nagpapagod laang si Kwarog. Hindi totoo yan. Walang masama kung subukan niya. Ay, oo! Hintayin natin ang susunod na pangyayari. Sige, abangan natin. Nabambanugtan ang nagnag na, Chip. Ngam, saan tapay ang nasarakan, Jay, babae, titagtagainap mo. Ginanata pa jipaut. Agtugaw tapay dito yung sirok ti manggut rin. At least, nalinong di tayo. Nagadayo mo ti pinagpagnata. Saan mo't nga na makastrag ti tricycle ko di tayo Tanailat mo't ti dalan. Mawawak pa din, Chip. Aw, at iti soft drink. At apay tinapay di tayo Agmerienda tapay. Wen, Chip. O sige, agmerienda tapay. Chip, pangsarakan ta ngay, Jay, babae, titagtagainap mo. Asidig siguro raon. Tay sumot da ito'y adalan. Tay nakita kiti tagtagainap kao. Nagadayon da ito'y naturong ta, Chip. Bangir mo ti kabildatan da ito'y. Ewan nga raon. Ha, Chip. Adda o masidag alakay. Ha? Kaslag kabaw alakay. Adaytan. Mabalen, tiagkidawi ti tanahon niyo. Ay, sige. Ikamon jipaut. Wan, Chip. Ato'y tinapay. Malakay. Mabalin ka day, ti dumawat di tain inuman niyo. Ay, sige. Alam mo na ito'y soft drink kao, malakay. Aw, at tao'y. Agyamanak. Ay, mayat. Aguray kayo. Paingad da kayo ditoy. Kat saan kayo matataga ditoy. Malakay. Sapsapulan mi tay babae iti tagtagainap ni Chip Kwarog. Ha? Babae, iti tagtagainap na. Wen, malakay. Ala, diritswan yaw day taadalan. Ket makita yun to ti sapsapulen yaw. Amuyo ayan, sino ti sapsapulan may malakay? Agsapsapul kayo iti balasang saan ka day. Sige, diritswan nyo lang day to'y adalan. Ket makita yun ton ti sapsapulin yaw. Ha? Ay, sigurado kayo malakay. Wen, sige, ituloy yaw ti agdalyasa. Ay, kumusta nga tanti pa nagsapul da Kwarog iti babae iti tagtagainap na. Ay, urayan ta. No sumangpad da ka ni Jipaut. Sa dino ngay nga ta lugar ti nagsapulan da. Ay kat ijay naturong ti sakada Isumit. Isudan tupay. Ket di da amaw ti pakadandanunan da. Ay sakto laki din. Di ijay nagturungan ti sakada. Ay, husto man lang ang day ta intay. Apay ngamin adamagan na ket jak amaw. Ay, awan tinasaya at apan nakisarsarita ken ka inteng. Inak man langan ijay balay da marituyang. Ta isuman langan ti kasarsarita. Maribanan, adda ka din napatag nga ibagam. Awan metkit de, mare. Umayak la makisarsarita. Tanalpas ko amin ang atrabahok ijay balay. Kan masurunak kan inteng. Iso arimwarak. Ay, Apay ka de, analiday ka. nalidayak maray. Gaputawan pa'y lang ni Badungkaw. Manon alawas na ijay laun-yawn. Ngam saan pa'y lang nga si Mangpag. Nang runa kitawan pa'y kwarta.
Ay, dayta itag tirigat na. Pangalaak nga tan ngay iti kwarta. Sapay awan namin ang nakasapulak iti kusina. Si kalat ta ko mga rudan ti kadwa ni Kwaraw gamang sapul iti babae iti tagtagainop na. Tatangdanan na ka. Ha? Ayun nga agpaisoan niya. Ay siyakla kuman. Isupay jay itod na atangdang kaw. Ang nimot jepot ti inayaban na. Kasanaw, nasapulan ka din ni Kwaraw ti babae iti tagtagainop na. Jakpay ammo, maray. Gaputa saan da pay met asim mangpait. Imbag pay ni Kwaraw, taday talang ti parikot na. Ti agsapul iti babae iti tagtagainop na. Ngam siyak ngay. Awanan kwartak maray. Awanan maisaang kaw. Ala, umay ka ijay balay. Taikan ka iti bagas kan si daem, maray. Ha? Ikanak maray? Wen, ay kaasi ka met amabisinan. Ay na, ha? Agihamanak maray. Thank you, thank you, thank you. Nabannog akong Jeep. Sika ngay, nabannog kaan. Unji pa out. Sino matisa na mabanog iti kastoy adalan ngay. Nagadayo ti pinagnata. Malaman. Amangan numarabyan ta. Sana balay. Bareng masarakan tatay babae iti tagtagainop kaw. Ang rabiin taon. Sana bali Ta saan tamot amayaw awan di tawi. Sapay kabambantayan to'y ayan ta. Nagadayon tinaturong ta. Ang mga nubidot lang tinaibaga jela kaya dimawat iti tinapay. Saman, tudno timbagana. Iso magnatapay. Ngamawan mat babalay di tao, Jeep. Santa pa'y nga rod anadanon di papananta. Basta magnatapay laang. Kasanod, no saan talata amadanon ti papananta? Magnatalata, aging ga amadanon ta. Rabiin, Jeep. Kasano da ito yan? Awan mabalinta no rabiay. Santa mo't ang mabalin na kontrolan ti oras. Sapay kabut-butang dito, Jeep. Awan matatao. Ala, intan, ituloy ta ti magna. Nagpataglakid di nga minan day ta babae iti tagtagaitap mo, Jeep. Una, amangan no iso day jayan ti kapur iber kaw. Ala makamuka nga raw. Sige, ituloy tan ti magna. Unji pa, magnatalata. Ay na, nagatidog na ito'y adalan, Jeep. Pagturungan na ngay nga ta na ito'y adalan. Kaslag turong matitimay sa apuraw. Sos, amangan nukutan ang ititulisan ti ada dito, Jeep. Saan? Awan tulisan di tao Imposible Kita man. Nagwati-wati dalan na. Agasam nga dito pinagpagnata. Makitam ti makit-kitak, Jipang. Asidigtan samot tan, Jeep. Nagdamat agbumbong fire iti masungad ta. Ay, nakadanon tan. Sino kayo ang naisarong dito'y lugar mi ababay? Ay, kwa. Sapsapulan mi ti babae iti tagtagainap ni Chiptanod. Babae ang maskulado. Ha? Babae iti tagainap na. Ay, dahi tatipod na babae ang maskula daw. Apay ti babae iti tagainap mo. Anya ti pakainaigan na iti biyag mo. Asawaan na. Babae ang maskulado. Sige, nasayat mo. Kita nga rod no asino kadagiti iturayak a babae iti tagainap mo. Ngam inton bigaton. Gaputa saan mo ang mailasin ana imbag ita tarabiin. Ala, agina na kayo. Mangan kan maturog kayo dito ikuta mi ang babae. Uwan gayam, siyak ni Kwaraw, babae ang maskula daw. Siyakmat ni Jeepot, babae ang maskulado. Mayat dinagan nyo Jepot kan Kwarog. Kat siyak, awagan dak iti Pangulo Maskulada. Nay, sa pagaya man. Nagsapay ka. Hello? Nagkado babae. Hello?
Inuray da makaring ta, Chip. Da kayo adwa, Jepot kan kwarog. Sige, mangpili kayo kadagita a babae iti sagtatalo kayo nga asawaan. Ha? Sagtatalaw? Ay, agasam man. Sagtatalo kayo a babae. Ha? Ha? Saan nga sasaw dagiti daduma a babae? Ngam kayat da apututan nyo ida. Kwa. Eh, Alan, irugi yun timang putot kadagita a babae. Ha? ah, Ay, sana day tatimayan mi ditawi, Pangulo Maskulada. No di kat sapsapulan mi tay babae ti tagtagainap kaw. Anya pa'y lang ti sa pulam kwarog. Nagaduda di ta babae. Ala, mangpili kan iti umuna a pututam. Ha? Ay, kwa. Chip, anya na ituyin anastrakta. Agasam nga'y dagita apututan ta. Nagaduda. Huwag nga raw. Day tagid din ter aramidan ta iti inuras-oras. Timang putot kadakwada. Jak tupay kabaalan ti ag-push up. Day tantugid din nagadu a babae aputotak. O anya, agpili kayon. Tanusan, di kay makaruwar dito'y kutami asibibiyag. Gaputa ado ti babae a nakatambay. Pangulo Maskulada. Mabalin ka di nga agawit kami, pay. Tayong kami agayab iti ado alalakay. Ngamin, saan mi akabalan na pututan tinagado a babae? Nang runa kanyak, Pangulo Maskulada. Awan pa experience ko. Dayta ti kayat ko. Tangay awan experience mo. Siyak nga rod, ti umuna a pututam. Ha? Kat si kamot kwaro. Ha? Amok nga ado ti experience mo. Ala, pututam dagita a babae. Yay. Ay, awan experience ka, Pangulo Maskulada. Never. Kasla nalakamot day ta ipaparamid niyaw, Pangulo Maskulada. Sana nasayat day ta? Uray anya ti bagbagam. Saan kayon ang makaruwar dito'y kutami? Tada kayon ti agbalin at tagaputot kada kami. Ay, kwa, Pangulo Maskulada. Mabalin ka di asagay sa kami laeng. Kat yawid milangan ni kabildatan. Sana mabalin. Masapul adito'y kayon nga agnad. Kat asawaem dagiti amin a babae ditoy. Among kwa, yung kami agayab iti lalakay, Pangulo Maskulada. Ngamin, sana ka makaputaw, tamay sa kalupas. Uray siya, Pangulo Maskulada. May saak matalupas. Iswa na say-sayat langan ngayon kami agayab iti saan alupas. Tapno makaputot kada kayaw. Kumusta ko? Nasarakam, ti babae iti tagtagain na paw. Sanang kail, no di kat nagado a babae tinasarakan mi kinijipaut. Agasam, kaya't da pututan mi amin ita. Ha! Ay, manong iti pinututam. Ay, nagalibtak ka kumana. Nyanggal may. Irekti masidigan di tuktukam. Unay ka nang kail. Kasta ka di ti panunot ti may sa kapitan. Kung kunak only. Apay, anyat na pasama kaya. Kuta ti babae di naturong mi ang kail. Naa. Kat kunada da kami kano kinijipot ti para putot kadakwada. Ha! Kat agyan kami di kuta da iti agnanayawn. Aya? Kunami aalupas kami. Iso asaan kami ang makaputot. Naa. Kat imbaga may ngayon kamagayab iti lalaki asaan alupas. Kat di mapantayaw. Ha? May sakon. Ay, siguradaw. Makapututak pa iti ilibing. Ay, sana nang kail. Jaket agsubli jay. Di mo kayat. Sana nang kail. Ang umno kayat mau. Si kanti mapanijay. Si kabit. Kung kunak lang. Kay, kasanan, babae, iti tagtagain na paw. Baya mo nang kail. Oh. Saan ko nasa pulain? Ang mga anyaman hindi ti masarsarakak. Ay, kwarog aya. Kunak no makaasawa kan, ngayon saan pa'y gayam. Kumaa, no may salaan ti itad ni Pangulo Maskulada nga asawaat. Ngam nagaduda mait. Sakit agyan kami kanon ijay kuta da. Ay, jakmat kayat ang kail. Ay, awan mo nga ron. Saan kalata ang makaasawa? Hey. Agtalay na ad kalata a single forever. In other word, back! Ouch! Ha? Ala, kwarong! Baliwang manen ti ang tagtagaina.
barang pumudnon iti sumaruno. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon agyaman kami iting kay panagdangan ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyeng! Umay ka man ditoy! Nay, apay manan aya. Inananom da ito'y radyaw. Saan mo nga gunay? Nagdengagak laang mat iti drama. Pinirdim sa amin tayo. Uray agraragla ko ma, awanay. Ay katawan bateryanan igatangam iti baro a baterya. Kahit siyak maninti gumatang. Tunggal maibos ti baterya na, siya latan ti kanayon na gumatgatang. Si kagayam taday gatang na. Ay naumakon. Nada ko matibi dito'y balay. Bateryan to pa'y awan may gatang mo. Day tanto laki din tira. Ay, agpanunod ka man mo tuyang. Nukasan nuta makagatang iti TV. Siya kida hindi pagpanunutam. Kiwi na. Kasi ka tinalay nga, panpanunod. Ala, agpanunod ka. Rugyaman. Marikwanang, anya ti problema ni Marituyang. Nakapanimid mo't di taigid ti tersenam. Jakman amukan kwa na Mare, no anya launa yun ti pampanunutan na. Ay damagak man. Marituyang! Adan samot problema. Ay, adda nga road maray. Kat ibagamon bareng matulungan da ka. Matulungan da nga ta. Bareng matulungan da ka. Saan ka di adagiti agkukumare? Katrumbang agtitinulong. Ay, sabagay mutkit di Sapay ko mga raw ta matulungan dak. Ay, amuyo ko kumaray. Problema. No kasano kami amaaddaan iti tibay ken ni badungkaw. Na. Uray matday ta uray la naggidan kayo ang nagkatawa. Ay. Kunak man no matulungan da. Siyak to, pa'y katawan tibik. Matulungan ka kidain. Maray, saan mo nga arapaapon ang maaddaan iti TV? Tauray da kami kaninteng, awan mat TV may. Kaya't mingarod kin ni badungkaw ti maaddaan iti tibay. Adda kwartam. Kano nangina ita ti TV? Awang ngarod maray. No kasta, saan mo nga arapaapon ang maaddaan iti TV? Ta saan na mapasamak dayta? Kas karina aya ti maaddaan iti TV ita apanawaw. Sige, lumaban ka. Kalaban ng dagiti kontrabida. Ganyan, laban. Angkal Enteng! Angkal! Don't disturb me. Agbuy-buya Agbuy-buya kay tiyan niya. Iti TV Anya ngay kumati buyaek. Awan mo't makita ka TV dito'y sa halas yaw. Pada. Dayta kay ni. Da iti sangwanan. Nagdakkel a TV. Awan, Angkal. Adda nga rod. Dito'y panunot ko. Ah. Isu nga aglisi kakit di tani madamati laban da. Aksyon pa iti buy-buyaek iti panunot ko. Sige, aglaban kayo. Yay. Anya ti mapaspasama kanyang Angkal, Antay. Ne, apay aya. Nakitak dito sa halas. Kuna nang agbuy-buya iti TV. Idinto tawan mo TV yaw. Ay na, bay amon no kastana. Agim imagine nga da TV di tasalas. Simot ni Angkal kuno kasta. Ay, anya nga ti maaramida, kwarog. Kat awan mo't nga rod ti maigatang iti TV.
Pare, nabuyam ka di pelikula idirabi iti TV. Naglaing jibida niya. Danog iti insaksasaruno. Kuna na. Hindi ko kinugtara naman. Kuna na. Sas. Ay, natumba adagos di kalaban na. Apay, amo maya nga da TV may pare. Ay, awan aya. Awan. Awan igatang may kanituyang ka. Nakapuy kayo. Jay TV makit kastoy. Hop! Ay, nagdakil mo dun pare. Pero mimot pa nangiyukran mo na kita imam. Kurayalan na iwanan. Naa, kasta nga ron kadakkel jay TV mi. Kaslamutin pagsinyan pare. Dakdakkel pa ya. Ay, agasin man. Ay, jak amo no kaano kamintumot ang makagatan kanituyang ko iti TV may. Ay, awan pa'y marami dito balay. Awan radyo ang pagdinggan. Awan TV ang pagbuyan. Ayun na yan. Kanya tiraramidin na tayo tuyang. Hoy, tuyang! Dandanin ba daw? Ha? Dandanitan maadaan iti TV. Kasano dandanay? Dandanin malpas na iti pampanunutag. No kasanuta maadaan iti TV. Narugyakon ka. Kaya't mo asawain talagang agpampanunot ka. Kay kunang mga panunuta. Sige nga rin. Lipasam laing dahil pampanunutay. Angam niya. Siguradwang mamaadaan-tan iti TV ta. Siguradon da ito ba daw? Siguradaw. Saan mo't nga imbay nagpanimid dito isang wanan ti Tersenam ni Marituyang ita? Ay, kat kinatawaan tagayam. Makapakatawa mo't nga minjay kunana. Akayat na amaadaan iti TV. Nasaktan siguro ati Riknana. Ay, siguro. Ay, kat no nagngin ati TV. Kisumat. Imbagak kan ni Inte nga iti uray kaano man saan kami amadaan iti TV. Iso aday jay. Itilaangan imahinasyon na ti pagbuybuyaan na iti TV. Naglaing man ni Kapitan no maaramid na ti kasta. Kabailan na, Mare. Awan nga ron maigatang iti TV. Agpaili ka na natuyang. Wan kwaraw. Mapanak man mga iti TV may kinebadong ka. Tibay? Ito igatang yung iti tibay. Na, apay nga katawa ka akastangay kwaraw. Kat nung nagngina ti tibay. Ay, amin kayo katawaan da. Kunayo siguro ajak kabailan ti mga iti TV. Awan da kas na ti agarapaap. Mala, itulod na kun ijay ilay apangalaak iti tibay. Talaga napigsa ti pakinakam mo Anyam sige, aglugan kan. Inteng! Ay, Inteng, lukataman jari daw. Adag tok-tok-tok. Aha, amo magbuybuya. Nagsadot kalakit din aya. Para manglukat laang itiri daw. Ay, siyak man laang ti mangilukat. Maray, ni parinting ay. Kwa. Ay, adak dito salas. Umay ka dito. Sige, umunag ka, pare. Ay, umaya mo makibuya, Maray. Eh, kita pare. Nagdakkel nga ulag day tao. Ulag. Ayan na ti ulag. Dita TV. Kita Awan mo ti makita ka TV, Maray. Ay, nalipatak ana ibagakan ka. Asyak lati makakita iti TV mi. Ipanpanakil mo, nagdakil di TV yaw. Awan mo makita. Ay, pasensya kan pare badong. Kinapudno na, awan igatang mi iti TV. Pudno ti imbaga ni Inteng. Iti panunot na laeng ti ibagbaga na adakkel a TV. Ay, kung naklaki no po nun, umayak ko mamakibuya. Day tanjil yun. Umasidigan iji dakkel nga ulag. Aglaban da. Iyay. Badang! Badang! Apay nga itakalaing. Kunam nga gudong ka, ang nagmalmalam ka mo ijayay. Adan TV ta badong. Kitaam! Iso dahi ta nakalugan di ta nagdakil atrak? Wan, umay da i-deliver. Adan TV ta! Yes! Adan TV may! Ay, agure ka tuyang. Kasano ka dakil dahi ta, TV?
Dakdakal ngam daytoy balay ta. Aya, ay nagdakulan. Yahoo! Yes! Ay, yes lata. Adan pagbuyan ta. Kimita amin ang nakaruba. Ay, nasayat mo. Pati kumaad agiti ko kumare kat makita da nga adan TV ta. Ay, tuyang. Nangalamay iti pananggatang mo iti tibay. Ay, pinanunot ko no kasanaw pa daw. Ay, naglaing ka na talaga, tuyang may lab. Ay damaray, inaribongbongan dagiti tattao di nagdakkel at TV damari to yang kanikabadong. Talaga adakkel, Maray. Wag, kano sa nga pulo alalaki tinang bagkat. Ay, una yan. Talaga ang nagdakkel no kasta. Dandanisaan nga imanay di tari daw ti balay da. Ay, tidakkel aburbur siya. No nangalaan ni Marito yang iti kwarta a pinaggatang da iti dayjay at TV. Sigurado ang nangina da at TV tadakkel. Ay, sigurado Damagag tuman kan ni Marito yang no kasano na ginatang dayjay at TV. Mangmangag mo dayjay. Nangangin, mangmangig ka, nagpigsa. Aggap-gapon sa iti balay da pari ba daw? Kabaro-baro nga min jay TV da. Ay! Dakkel. Gimatang da talaga? Unanggal. Sa bagay, dakkel mo titibik dito balay. Awan may, panunot mo lang magday ta. Kung bagkada pari ba dong ta ada nagatang dan at TV? Nagpigsang kail. Ibaga mamay ta sanda pigsaan, ta makadisturbaw. Jak mangeg jay ibagbaga jay gumatang tanapig sa tibulyom jay TV yaw maray. Nay, basol ko pa, no di mo mangal. Pakapsutan nyo matibulyom jay TV yu Saan agapunta ka barbaro kat pigsaan nyo matitikas tauna yan. Di yung pa'y kayat. San kayo man makabuya, makadingag kayo mal. Amo may nga adan TV yaw. Iswasaan na masapol nga ipasikat yaw. Kasano, awan pulos bibiliban nyo kanya kitay. Katawaan dakpay, idiimbagak akayat mitimadan ititiray. Kanya nga ita, katawaan dak kadilatak. Makitam ayang agkat-katawa Nasaya at no kasta. Ay, pakapsutam jay TV umaray. Agtulong kami amin no napigsa ti bulyom na. Kasla pagsinyan. Sino di mawag ka nagbayag akin na saritam? Ay, jay man nagutangan ni Marito yang iti TV da. Anya? Da kami gayam ti contact reference na. Ay, delikado kayo no kasta. Kas kada co-maker. Ay, kasano no sana makabayad? Di da kayo ti agbayad. Ay, day tangarod kat. Ay, sana mabalain. Ay. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay, inutang nagayam ti TV da. Sapay kastala unay ti panangipasikat na. Ay, utang gayam. Ti dakas, kainraman na kaya. Ay. Syakla nga taayat inraman na. Ket si kagayam ti kumari na. Hindi nga ta kumari mi akuhanang. Mabalin nga inraman na Ay, sos. Delikado kami no kasta. Ay, basta didak iramraman, tanalinis tinagan ko kas kapitan ti kabildatan. Awan mabalin amang perdi iti reputasyon ko. Anggal! Anggal! Apay! Kunak nga ijay kalabarangay hol. Ay, abanak lang no adamang birok kanyak. Isungarot nga umay kayaban. Ay, dinamag mo kumaano, tawon no saan day tamang birbirok. Umay ka no agsingair. Ha! Ne, nakautangam, intang. Diyak mo? Uray siyak kapitan. Kat umay daksing-singiran iti utang ni Marito yang atibay. Apay nga inramraman na tayo mo day jay amari tuyang. Ay, makaong taksan, kapitan. Ah. Mapankon sa sugudan day jay ako marimay. Ay, no. Akalma kala kagawan. Unangam apay nga iraman da tayo iti utang da. Ay, nasken akasaritak iti nasaya at ni Marituyang. Kasaritan pa'y lang iti nasayat. Ha? Agpipinongot tayo kiday. Ay, saan Apay nga agpipinungot tayo. Ay, agpipinungot kayo.
Sana ang makipinungot kagawad. Kasarita pa ni Marituyang. Bakapsutan tati bulyom da ito'y TV tuyang. Nagko na pakapsutam! Pigsa ang kit di atap numangda, uray di ta kabangibang a barangay. Tapno manggag na jaga ayab di tarwar. Adaya! Ana tuyang! Tada ba daw? Dako nagtumay. Di kwarong man. Abay nga ta. Di na kunaan nga umay makibuyay titibay. Tinasaya ating kakasarita. Mayat ti bubuya, ibaw na kidain. Sikan ati mapan makisarita. Apay kwaraw. Ina na tuyang. Papayaban day di barangay haul. Kasarita ka nun ni Uncle Kao. Nay, adda basol na. Adda, pinagbalin na kami mat ako maker na di inutang na tibay. Ay kastaya. Ay aguray ka, tayo nakayaban. Kita man, tiro pa dagita nakaaribungbungken ka iti inaramid mo. Pinagbalin mo ako maker iti utang mo. Ay nakapitan. Abay kasta ti panagkita da kanyak. Kas dalamat ngumer-nger-nger alyawn. Talaga ang makaungot kami, iti inaramid mo. No. Saan? Agtal na kayo, kwaraw. Kan kagawad ko anak. Saan maala iti pudot ti ulo ito'y. Kasarita tayo iti nasayat ni Marituyang. Ta amok adenggen na tayo. Katuan mo't nga main. Ibagamot asa andak akusko silapan, kapitan. Kas lamo langal ngalunda kun asibibiyang. Sungarod Mari. Tapnusan kami ang makaungat ka. Bayadam aji utang mo. Isanda kaming eramraman nay. Alawunan, bayada kun kapitan, didaklaguraan. Ibagam asardengan dakaon. Sige. Sardengan yun ako silapan ni Marituyang. Tuyang! Umay ka man ditay! No agayab ka, kas kalasig siguro. Ayan na di TV. Insoblikon, Sabi nga sublime. awan gayang pagbayad ta. Dahi ta tinapanunot ko awagas. Tapno sa andak nga may singiron, dagiti nakautanga. No kasta, awanan ti pagbuyaan ta. Ay katawanan na. Ay, tuladag langan ni kumpare nga tayong. Agbuyay ti panunod na. May mayatan ti kasjay, tapno menos gastaws iti kuryentay. Ay na toyang. Awan dakas na iti hulugan at TV. Basta lakit adda pagbayad mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka di adito'y balay tinagturugan ni Kwaraw? Ditoy, ang nasapaan na rieng. Adda ka no papananda ka ni pari badong. Papananda nga ta. Apay ngay adidak inawes. Kasano nga awisen da ka kat session nyo ita. Sisyon nga ya. Mabalin met nga urain to next day. Enteng, kapitan ka, wano saan. Ay, di mo man araramatin ng dayta panunot mo ako nak. Ha? Apay mananadyak araramaten ako nam? Wen tano adakit manggag mo apapanandag iti kakadwam, kayat mo matimapan. Buring ti kanayon nga agyan iti barangay hul nga inaldaw. Angam saan aboring ti agawat iti honorarium, kasta ka day. Kwarta nga ron.
Angam dawat kamot adawat. Ay, wen tasyaket nga ron ti agat-gatang kadagiti masapsapul dito balay. No si ka nga minti mangigam kat ibarkada mal. Napanan nyo ka ni pare Badong. Apay adidak inawes. Intulod ko ijay ayan ti kabagyan na angkal. At dan sa kano reunion da. Reunion. Kaano nga tamat nga ada reunion ti pamilya tayaw. Ay? No kayat yaw? O di agpa-reunion kayo urean niya nga oras. Ano ada ko magastwag kung makapidot at ikti kwarta kat ag-reunion tayo. Kaano kayo pa makapidot iti kwarta ngay? Mabalin ano iti tagtagainap. Ay, ada ko mamay tagtagainap ko. Ibaga na ti ayan ti kinabaknang. Dayamot kasta. Ngam sa bagay. No iso lang ti pampanunutem sakbay maturog ka. Mabalain nga damang ibaga. Angam saan nga agpaisaw. Maray, di kamot simurot ija imbaga ni Kwarog a reunion ti pamilyayaw. Nilaang badong ko tinapan, Maray. Takasano nga ay dagiti dingon, may. Ay, wen nga agpaisoan niya. No ada dingwen yaw, iso ti mangigawid ken ka no ada papanan yaw. Wen, Maray, kaan anak nga minjay baboy kaw. Amangan no adda mapandagan ng anak na, sayang. Ay, wen sapay nangina ti buryas ita. Wen nga rod, Maray, iso amasayang anak amang panaw kadakwada. Pati jay aso may, naganak mo. Ay, imbag labasit jay aso taam muna. Saan na abasta pandagan dagiti anak na. Wen metkit di, Maray, ngam awan met mangpakan no pumanaw kami adwa. Ay, wen Ay, Maray, gumatangak sakit ti buryas muntaw. Tapno adamot pakpakanag. Ay, wen, Maray, ilakok at talaga dagiti buryas. Tawan ti dakila puunak. Nangina ti figs akanin ti babaw, Maray. Anya ka diti gatanga, Maray. Awan, Maray. Umayak lang makimarites. Tanalpas kong ti trabaho kaya balay, may. Masikuran ka kadingag may sa iji balayaw. Ay, wen nga rod, Maray. Amangan no mabayagan ni badong ko ijay napanan na. Italang amin amapan kaut. Sigurado ang makijaming kadagiti kakabagyan na. Sigurado, Maray. At dapay dagiti kakasinsin na nga agapoy ti adayo a probinsya. Sigurado nga inom kan istorya ti aramiden dayjay. Eh, lakit di Nang runa, no agkabaddungalan da, idiawan pa'y asawa da. Nakapanunot jay balikbayan a kabagyan da. Anangangay iti reunion da. Iso aday jay. Ay, kadakal siguro ti balay da ita. Apagdagusan damay. Agkakaaruba da kanaw nga kakabsat. Mabalin na kumpurmay ti pagturugan dagiti tattao. Sa dino ti ko na mapapanam, tasan ka makirunda. Ada nga roder ayak nga reunion, ship. No mabalin katawisan ka kay di ata. Saan samat nga mabalin? Reunion manain. Win. Day tamit tinapanan ni tata ba daw? Uray si kamay. Italaga rod nga maangay mat. Imbagla nga maamamok mat dagiti kakabagyak. Sabagay, no nabayag adi kay nakikita, saan mo nga maamo dagiti daduma akakabagyam? Win Data nga rod ti makagapo, no apay nga naangay data nga reunion. Ta inyawit ti may nga kaanakak ti girlfriend na. Inyam amuna kat kasinsin na matgayam. Aya, apay, di da gamamaw kat agkasinsinda ako nam. Amo pay, tako na napay nga kasinsin na amin. Anyat asawa akbato ko na. Ha? Ngam adayo tinaykamangan ti inana kan amada. Nabayag nga di da nagkikita. Nagkikita de lang agkakasinsin iti ayan ti pagtrab-trabahuan da. Nagdumada ka di iti apelidaw. Ata na kay asawa di babae kat sa balin ti apelido na. Ije mat Manila tinagkitaan dia. Ay, di ko mamidol nimda ati nang kitaan da. Impagarob dia nga agpadpada lang ti middle name dia. Ngam saan damat nga agkabagyan ti amuda.
Sabagay. Sige, makiriyunyon ka nga raw tungan. Apay akas lag sa sadot ka nga agronda. Awan nga minti may sakadwami ang kail. Apay manin. Enda ka no family reunion da. Iso ka no nga inangay da day di reunion. Gaputad da kabagyan da. Anang yawid iti girlfriend na. Ngam kasinsin namit gayam. Dayta ka ti maday. No agin na dayo ti ag relatives no naganak. Agkita dagiti anak da iti sa bali a lugar. Ay, sana maliklikan ti kasta no maminsan. Kasta ka no nga rutin na pasama kiti ka anakan da. Mayat dayta panangangay da iti reunion. Iso ang mangangay kamit iti reunion tayaw. Tapno nagkikita kami kadagiti kakasinsin kawang kail. Amumit amin akakasinsin mo. At dapaysan ko nga amaw. Ah. Dagiti di makkel iti adayo nga ilay. Anya ka di ti pampanunutem, inteng. Ti man imbaga ni Kwarog ang mga ngayak iti reunion. Ay, para kanyak, dakkel apundo ti kasapulan iti dayta a reunion. Ket saan ang mairanod ti taga-kabildatan, tati umay makitabuno kat aggapuda iti agduduma a lugar. Diyan nga ron aga po iti adayo a lugar, ti kayat ko makita. Saan ko pa'y nga amu dagiti anak da? Kayat mo asawan, si kaamin ti aggastos iti maiserbe kadakwada? Dayta nga ron ti parikot. Saan mo't mabalin amay may salaang apinangan? Taada programa ama aramid no bilang. Iso asaan asinsinan dayta a planom? Ngam no da mapanunot ko apamuspusan ay aramid ti plano ka. Anya kumangay apamuspusan. Basta, pagpanunutak man daw ito'y utak ko. Ayan kadimot dagiti kakabagya, maray. Apay anadamag mo dayta. Apay ayati ka bagyak. Awan nga minti amok akabagyam ditawi. Ayan danay. Ay, nakiasawa da iti sa bali a lugar. Adayo tinakaipalaisan da. Ado siguro ti saan mo nga ammo kadagiti anak ti kakasinsin maw. Ay, way, nagpaiso dayta, maray. Adapay kat saan ko nga mo. Nga anak dagiti kakaanakak. Diyak pa'y nga min na da mag-anaadan kayo iti family reunion nyaw. Ay, awan nga agpaiso, maray. Awan mo ti makapanunot ang mangangay, tapno agkikita kami kumamot. Sikan amaray, ayabam amin ida ta umay da pumasyar dito kabildatan. Syakit din nga wan asawa na ti mangangay iti family reunion. Dakalagas taw ti mangangay iti family reunion. Da kayo matinagiwayway itinuangyaw na. Awan pa'y ni tata ba daw? Ay, awan pa'y nga raud. Kano nga ta sumangpag? Ang mga no pindain na pa'y apasyaran ti babalay dagiti kakabagyan na Ay, imbag pa'y kankwana tada ijay nga agpaspasyar. Ngamsyak, makumikumak kadagiti dingwen may. Patinwang, siyak pa'y ti mapanmangiwayway. No kumababoy tinuangyaw, tamabalin mo nga ipauraga. Nanya nga iti pagarado na no ipauraga. Si kamot ko arog, awan lat di mo maibagbaga, ay salbag ka mag. Isungarod ako nak, ano mabalin ko ma? Nagregat ka ti kastuyan. Ay, obraag amin at trabaho. Nang runa ti agiwayway itinwak. Soft drinks kan tinapay man di tamaray. Ay, nabanugak. Nay apay, nagapwam. Adapay kalugong mo apay abiyab. Ijay bantay maray. Napan ko inwayway tinuang may. Awan mo nga minun da dyan lakayan. Ato yun ti order mo soft drink kan tinapay. Ay, agyaban ak maray. Ay, marito yan. Ay. Una yun dahi pa ng sip-sip mo iti soft drink. Ay, mawawak nga min unay anagiwayway itinuang maray. Ay, awan ka di pa ni pari ba dong? Awan pa'y nga raw. Nagbayag ka daytan a family reunion.
Italaeng anapan ijay lugar ti kabagyan na. Iso nga impapasnan ati nagbakasyon. Wan ngam kasano akmet ngay dito. Makumi ko makadagiti dingwan may. Hello, Badong! Nakalipat kan sa mutan. Ay, mabampanugak nga gas asikaso kadagiti dingwan dito. Ay, no di ka pa'y sumangpay. Ilakok daytoy nuang, tauray awan pagaradaw. Ay, basta! Sumangpat ka! Ninsamot badong mo ti kinasarita, Maray. Wan maray, imbaga, ano di pa'y sumangpay. Ilakok tinuang na, tauray awan pagarado na. Anya, ilakom, kunam. Ay, amangan no agapura nga agawid no kastamot ti imbagam. Kasjay tinapanunot ko nga imbaga tapno agaway. Amangan no pindaan na pasyara namin nakakabagyan na ijay. Di pa'y ka mano alawas nan ijay. Ay, narigat nga agpaiso ti agiwayway itinuang kas kadakaldeng. Uray kumaa, nunuang lang ta si kaswag. Pati pa'y baboy anaganak kas kadaasaw. Ay, namnamak nga itidayjay nga imbagam. Sumangputan ni badong mo, Maray. Padasan na ti saan asumangpag. Tapay-pay swag timbaga. Family reunion lang tinapanan na. Nga manumata na lawas na. Kasano ngayon, Kyle? Nakapanunot ka kadimot laengain? No ituloy mo ti planom a family reunion? Ay nalakaday ta. Ngayon kwarta ti parikot. Mayat samot nga ibaga kadagiti amin nga umay tumabuno iti reunion, amang itugot da iti saggay sa amanaw. Ay, agasam ta manok no tunggal pamilya. Ay sus, adun Unang Kyle, tingarod ka ng dagiti tao iti reunion ti parikot ako nam. Sino nga ti mangdut-dut iti nagado a manok? Imbag no kayat maw. Sikat ti manglamaw kun mangdut-dut iti nagado a manok. Ha? Ay, agasam may dagiti manok adut-dutak no bilang ang Kyle. Sika nga ron ti nakapanunod. Nangeg ko ti saritaan nyo kan ni Kwarog. Kanyat kayat mo asawan asaritaan? Tingay singasing ni Kwarog at tunggal umay a pamilya kat mangitugot iti maysa a manok. Apay umanugot ka iti insingasing na? Mayat mo't kit de. Ang saan laang mo't amasidat ti parikot. No di kat uray bagas. Ken tirikado dagiti may luto. Un ngagpaisaw. Ay, mayat no adda maangay aryon yun. Ay, Ha? Parikot ti gastusin. No agmay-maysa ka nga agpanunot kan agplano, talaga narigat. Ay, uwan adungaw. Narigat at talaga. Adamot kontak number dagiti kakabagyam. Awagam ida nga agkontribusyon kayo. Tagumatang kayo iti baboy kan bagas. Mayat sa tisingasing mo Narigrigat tisingasing ni Kwarog. Tunggal umay. Mangitugot iti manaw. Oho? Anya ti singasing ni Kwarog, mangitugot iti manok, ti tumabunaw. Ang para kanyak, narigrigat ti agparte iti nagado a manok. Ayun agasam nga iti ado ang manok nga ilamaw kan ikatan ti dot-dot na. No baboy, mabibiit nga isagana. Ay, no ti manok, ay narigrigat. Wen no para iti ado a tao, Maray. Mabaybayag tadya agilamaw kan agdot-dot. Imbag no mapuoran akas iti araramidan da iti pinikpikan na kunada. Iso nga rod nga insingasing ko apadasen na nga ibaga kadagiti partido na nga agkontribusyon da. Para matlang iti kanan kanda dumapay masapsapul da. Ay katuwen Maray. No adda maurnong iti kontribusyon, iso ti igatang da iti baboy ken bagas. Mayat dayta. Dagiti mayat a dumaray makikontribusyon da.
Anya ka diti imbaga dagiti kakabagyam a kinasaritam, babaan iti cellphone. Ay, aduda nga entry sa dudungaw. Ada pa'y mayat nga agdunar Jay ada mabalin na, kahit agdunar da kano. Ay, nagsaya atin no kasta, inteng. Ay, maangay nga rod ti tartari gagayam a family reunion. Babaan mo't lang iti panagtitinulong yo amin. Ay, mayat mo gayam ti panagkaykay sa akin, panagtintinulong. Isumait, no agmay-may sa ka nga agplano, narigrigat. Iso amay mayat no yuman mo matlaang kadagiti kakadwam. Mayat ti insingasing mo nga ipakaamok kadagiti kakadwawan no relatives ka. Ay, nakatulong da pa iti planok. Ay katwen iti anyaman na banag. May mayat ti agtitinulong, ngem jay agmay-may sa ka. Jay kunada nga road, no man is an island. Ay, nanaba ng pudno takunam. May mayat mutlaang ti panagtitinunong, ken panagkakadwang. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag